Салом алейкум мардум, телефонҳои буҷоди омадан ай компания Itel, Itel P55 ва Itel P55 Plus омад ва дизайнашон ҳам хеле кабуд, сиёҳ ва сабзай 55 Plus-уш ва ранги пашти дизайнашон ранги Itel A70 монанда камтар ва камтарак фарқият дорад. Зарядчиги ё боша 18 ватта 20 зарядка, 50 мегапиксел камера дорад, айва ё боша 13 мегапиксел буд. Ранги ҳавай дизайн дорад, ду камера, якта спичка дорад ва ози комплектасияшон мебинем чӣ дорад даиҷа. Оперативкаш бошад 8 плюс 16 24 оперативкаш мешавад ва 128 гигабайт памят дорад. NFC поддержка мекунад. 5000 мач батарейка. Ҷа телефонашо бировардем, симак барои сим картавӯӣ карданак. Коғазҳои Itel худаш, ҷа бошад чихоли прозрачни ранги Itel A70 чихоли сиёневу чихоли прозрачни дорад, 18 ватта 20 зарядка, қатъи кабелуш ва айни 55 плюсуш бошад. Мебинем NFC-рам поддержка мекунад. 16 8 плюс 8 оперативка 16 256 гигабайт памят. Нархҳо ё бошад 55 плюс бошад 10500 рубл ва айни 55 холиш P55 холиш бошад нархи ё бошад 9500 рубл. Дар инҷа бошад ай чиз дурмада маҳқуши дамахаш ай Itel 55 плюс бошад, ирам чихоли прозрачни дорад ва 45 ватта 20 зарядка дорад ки ҳамин муддати 40 минута пур мекунад телефону ай 0 то 100 ва дар инҷа бошад кабели оригинали ами Itel 55 плюс. Номер барои экрана шуморо метавонед бемалол заказ кунед ай магазини телефон. Тамом, радноёб.